Kumusta kayo mga taga-Amyanan people, ka Ilocano people, San Luis Rosales, Pangasinan, kan Amyanan, Ilocano. At dati vlog ko kuma, idi kalman. Kaya lang dati cellphone ko, agluko-luko. Mm. Iso nga, ituloy ko ama ng tatan, tanapang kami gimatang iti batit nga card. Nang ngata ka ulan. Uwan, napang kami tatay lakay. Mono. Nalakalaang. Damdamagan nila kayo niya. Tayo ko nga ikabilang dagita nga maibidyo-bidyo. December 11, idi kalman nga nakitak da dyan nga parmata. Parmata ti istoryak manen kanyayaw, mga ka-Ilocanaw. Magiti mamate, kung dagiti naka-experience, akat salamat. Numamati kayaw. Tanay. Isuma nga raw, no apay data nga may experience ko, nga parmata, while I am praying. Basta nga sumulpot latangay nga bigla. Kasjay. So nga, hangko ammo no, at damutin kada kayon, tinakapadpadasan, itikastan, parmata. Adi nga pagdarikmat. And then, umanaw mo't lang, kasjay. Kas lang, pakita lang kasjay. Ijay unag ti mind. Di panunot. Nga, hamumot nga mapupuutan no apay, adala ta di agpakita nga yung kasjay. Nga all of a sudden. Kasjay. Ti may istorya kanyayo, nga parmata manan, ta idikalman nga men, nalpasak nga nagbuya nga data nga babawiin daw yung mga kayamanan ng Pilipinas from global elites. Nung sinuda dagito nga pampamilya nga nakinkinabang. Di nalpas ko nga binuya di jay. Siyempre in dawat ko ti kararag. Agpaypay sumot lang ka di aya apo. Dagitoy nga kayamanan iti Pilipinas. Kunak. Nga nabayag kanugayam nga panawunan, nga tawtawunan nga saan mo't nga nakinkinabangan iti Pilipinas nga raw. Kunak magikat katungtungag kini apaw. Kapang nga asim kunak. Man nakabalin nga Diyos nga namarswa iti langit kanda kata si kamot aking kuko amin dagitoy nga kay kayamanan. Maasi ka iti Pilipinas, kunak. Ited mo isublim. Iti Pilipinas dagita nga kay kayamanan. Tapno makatulong moten kadagiti Pilipino nga tattao, ijay Pilipinas. Kunak. Tapos bigla nga nagpakita. Aji ima nga nakapurpuraw. Pati di bado na nga raw, di manggas na nga. Aging ganap lang tinakita. Yaw awat na ited na. Dadya nakanit. Nga gold bars. Nakanit. Yaw awat na ited na ngas dyan. Napurpuraw nga ima. Aji lang mat. Ay nasalamat apo Diyos nga namarswa iti langit kandaga apo. Tinagan ti anak mo Yeshua HaMashiach iti Hudyo. Jesus Christ Ingles. Jesus Cristo. Ti Espanyol, Pilipino nga naisuro kada tayo. Iti anak na nga adda iti kanawan na. Nga manugbot tayo. Nga mamatay. Salamat apo. Pangaasim iparabor mo. Divine intervention nga kunadan iti masapol. Ta inyay nga rod ka na nagbayag nga manong nga tawtawan nga magpaypaysuman dagita ako inya ngay kakaasim gayam ti Pilipinas nga ni awan man lang iti kabaulan. Ado dagiti naglabas nga presidente apay ta saan da nga nailaklakad or no anya. Katsapay ko maangarod ta bendisyonam apo ni Bongbong Marcos. Ta kanya da magarod nga naipanagan kanu dagita. Nasapay ko maaka intun maisuble ak usarin nyo para iti Pilipinas iti kauunlad. Iti Pilipinas. Agkarkararag tayo nga Pilipinos.
na bindisyonan iti Apo. Kat maisubli dagita nga kayamanan. Nakita nga raw. Iyaw awa na. Itid nan. Praise God Almighty. Apo nga man nakabalin. Maker of the heavens and the earth. Takukamot amin dagita. Sikat at damo lang kabaulan na. Kakaasyan na kami nga Pilipino. Pilipinas. God bless us all. Agkakadwa tayo, agkarkararag. Dumawat tayo ti Asi. Asi. Salamat. Sapay kumadan tumanan nyaman dagiti parparmata or tagtagainap. Dagiti man dakas nga tagtagainap Apo, kakasyan na kami. Madaydayaw ka, o Diyos, nga namarswa iti langit kundaga. Apo, salamat Apo. Iti init nga ititid mo, Apo Diyos, mangpig ka iti strength. Madaydayaw ka nga nalayo. December 12, ditoy, SF. Salamat Apo.